পুলৱামাৰ ঘটনাৰ পিছত এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ভাৰত আৰু পাকিস্তান। আৰু এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভয়াৱহ ঘটনা। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰলৈ গৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই বুধবাৰৰ দিনটোত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও ঘটনা। এগৰাকী ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ জোৱান ভুলবশতঃ পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছিল আন এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আৰু সেই সময়ৰ মাজতে জম্মু কাশ্মীৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল এখন মিগ যুদ্ধ বিমান। আৰু সেই মিগ যুদ্ধ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতেই শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল দুগৰাকীকৈ পাইলট। বদগামত মিগ যুদ্ধ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতেই শ্বহীদ পাইলট পংকজ কুমাৰৰ পিতৃয়ে প্ৰদান কৰিছে ভাষ্য, মই মোৰ পুত্ৰক লৈ গৰ্বিত। কেতিয়ালৈ আৰু এনেদৰে সহ্য কৰিম? পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মোক বদলা লাগে, শেষ কৰিব লাগে উগ্ৰবাদীক। मेरा बेटा पंकज कुमार एयरफोर्स में 7 साल पहले भर्ती हुआ था। अभी फिलहाल श्रीनगर में पोस्टिंग था और पोस्टिंग उसकी आने वाली थी। अभी वो मेरे को 2:45 सूचना मिली थी कि वो किसी क्रैश दुर्घटना उनका MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें उस जितने जवान जितने अफसर थे वो सारे मारे गए हैं, वो सभी शहीद हो गए हैं। हाँ, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा महात्मा का सबूत मेरे देश के लिए गर्व है मेरे को। और मैं ऐसे चाहता हूँ पाकिस्तान जो भी है यहाँ चल रहा है एक्टिविटी चल रही है उसमें बदला लिया जाए पूरा। कब तक हम लोग ऐसे सहते रहेंगे? एक बार आर पार हो जाए, 30 साल में रहा तो ऐसी जी के रहना पड़ेगा। अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से फायर आ जाएगा, उग्रवाद एरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8।